Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gumara sam news kadai rein sa Zeme kona pumangai dele. Zinai kapai kyo zisna kamai ge India na US magu COVID vaccine reho Johnson and Johnson ka chuba single dose tingkum krote se changdi milai ne dua apor emergency use authorization kanang sangbalo tai dodi dele Union Health Minister Mansukh Mandaviya na sale. Johnson and Johnson COVID vaccine aizna na ka India ke to Japan ngepe COVID vaccine India government na emergency use authorization ang tai dodi dele approved to ga dele. Elang betul ze India government na COVID vaccine COVID rehe emergency use authorization hang phegai betul ze Covaxin Serum Institution at lepet pe zai pakanav ke to ze Covaxin Bharat Biotech pakchum ke to ze modern ya US me go COVID vaccine pamadai pe ke to ze Sputnik 5 Russia me go COVID vaccine nalang betul ze Johnson and Johnson na sa za apo COVID vaccine za hacket longer reaction roxia COVID rare tungi ngam no le zai hacket longer reaction naza kana kado berare tungi ngam no le za sale. National Capital Delhi ke zinai ka pai kyo zis na kamai tingi kun target pininge two storage building ki besel kana ki pakawre na ko kyo ze minna hang madame dua dapchim ni le za sale. Aiza Octo Market area Nand Nagri Delhi ki dele za official report na sa na Korea changba minna hang ket me dua rescue operation to ze lupe lo dele kana ko to be ze apoki ko kyo me bla machimak chalari le za sale. Zinai kapai kyo zis na kamai ge Jammu and Kashmir gu administration na saze Jammu na Kashmir ge government school rame army police na central reserve police force CRPF sipai merame apok dei hangze na panuring ting ku ze pepet kame zirame school zi hang te gu leize Jammu na Kashmir gu administration na sale. Tai apo de hange committee akedling chu rahang Jammu na Kashmir gu administration na hepet kai dele. Ai me committee na government school zira me kalanga rahang tele ga dele zai Jammu na Kashmir gu administration na saze sipai meram du go de bedam te apo de tele chu gule ze sale. Nagaland Chief Minister nephew rona central government du Kohima orphanage na destitute home zikum ka tatu chu ze tatu ta dibe tele chu ra range kyam gai zai center du piga ka sira rangai dele. Chief Minister nephew rona Union Minister for Development of Northeastern Region Z Kisan Rendi du apo dogine le sira gai dele. Rona saza aiza Northeastern Council na project za infrastructure development dibe Kohima orphanage panui people ga me za minga na bamrabam hakit le chura krok na za lak riak se chamba dai ka kyo ba ko dele kana apo project lo le makana funds thingni le za sale. Manipur State Cabinet ne zinai ka pai kyo zesna ka mai India mahangre lang me to the gold medal men javelin throw Tokyo Olympic ting kumchang na jang kai ge lugai pe Neeraj Chopra nga go to bedam to Manipur government na rangkang kro ket pe gu leje Manipur Chief Minister N Biren Singh na sale. Union Health Ministry gu report sai suije India ke COVID-19 rarit zinai positive test report me mina chang him rute set hai stroke chang kai te set me du positive test report le je sale COVID kan ro bagine irai di me recovery zinai te je chang hadai je krishna irai di le je cheble je na ka te je India longa COVID kan ro bagine irai di me total recoveries ne kro ku chum lak ro je chang ring ming irai di le je cheble. Union Health and Family Welfare na COVID vaccine reho kabla lumeteuze kro ringeuze la krosi me Zeme nadu kapkaine leze National Vaccination Drive gu report ne sale. Manipur State Health Department gu report sai suizes naik pai kyo zes namage Manipur COVID case ka chibe test pe mina high stroke se react squeeze medu test pe leze sale. Zai COVID kan robagine zinai idai di me reactives high squeeze te set ma idai di leina ka to ze Manipur ge recoveries COVID rarit kene idai di metes chang react squeeze ka chum za haite set cha kana idai di leize health department ne sale. Manipur Cabinet ne zinai ka pai kyo ze snamage Manipur state curfew ze langkai ke dria kai bede kai to rang ki kai de le. Pakana betu ze kdei pere ye kan thoben sa sporting news mara sam news ne Zeme kuna pumangai de le. Neeraj Chopra ne zinai ka pai kyo zesna kamai ge Tokyo Olympic ting kumchang na jangkai India mahangrai lang betu ze gold medal javelin throw ne lugai dele
Neeraj Chopra na India magu Olympic history ga gold medalist shooter Avinat Bindra Beijing Olympic ting kumchang na te set ke lugai bachang pana pak na pe de le za sale. Indian wrestler Bajrang Punia na jinai ka pai ke jis na my bronze medal men in freestyle 65 kg categories kan thobage Kazakhstan pe Daulet Niyazbekov te set na 0 na ngamsuk lo ja bronze medal ngamni de le. Wrestler Bajrang Punia ne India mang Tokyo Olympic ting kumchang na jang kain thobage bronze medal pa madai pe ngam gai de le Indian Olympic Association na sale. Tokyo Summer Olympic ting kumchang na jang kain thobage na ka te the countries roge medal hatungam ki langbe jinai gu medal teli sai sri je China na ra langbe ge la le gold ne mrute set silver ne mruket bronze ne krute set palale ne te the react set na dai pak na bai te the United States of America USA ne ludle gold ne mrus ro silver ne mrus kui bronze ne mrukuchum palale ne te the hat ke set Zai pakat zumbege Japan ne ludale gold ne kaisna silver ne krukuna bronze ne krusna palale ne te ringus ro ai nalang betuz India na countries ku medal telige rank daisna galale gold ne ket silver ne kana bronze ne badai palale ne te sna ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga dele pi guys an kinga ni male indu to dele